Sizofunda incwadi yamakhosi okuqala isahluko 16 from verse 29 kuya ku 33. Ngizocela ningifundele incwadi amakhosi okuqala isahluko 16 from verse 29 kuya ku 33. Uhabi indodana ka-Omri waqala ukubusa phezu kuka-Israyeli ngomnyaka wama-38 ka-Asa. U-Ahabi indodana ka-Omri wabusa phezu kuka-Israyeli eSamariya iminyaka engama-22. Kepha u-Ahabi indodana ka-Omri wenza ukuba emehlweni kaJehova kunabo bonke ababengaphambi kwakhe. Kwathi lapho kuyinto elula kuye ukuhamba ezonweni zikaJerobhowamu indodana kaNebhathi, wathatha u-Izebheli indodakazi ka-Ethibhali inkosi yamaSidoni abe ngumkakhe. Waya wakhonza uBhali, wakhuleka kuye, wamisela uBhali i-altare endlini kaBhali abe yakhile eSamariya. U-Ahabi wamenza u-Ashera. U-Ahabi wenezela waze wacunula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kunawo onke amakhosi akwa-Israyeli ayengaphambi kwakhe. Amen. Amen. Uzofunda futhi incwadi yamakhosi okuqala isahluko 21 uqale kuyivesi lokuqala uze ugcine uverse 16. Kwathi emva kwalezo zinto uNabhothi waseJizreyeli wayesesivinini saseJizreyeli eceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi inkosi yaseSamariya. U-Ahabi wakhuluma kuNabhothi wathi, ngiphe isivini sakho ukuba sibe isivande sami semfino ngokuba siseduze nendlu yami. Ngikunike isivini esihle kunaso esikhundleni saso. Kepha uma kukuhle emehlweni akho, ngiyakukunika isiliva libe intengo yaso. Wayesethi uNabhothi ku-Ahabi, makube kude nami ngenxa kaJehova ukuba ngikunike ifa la ubaba. U-Ahabi wangena endlini yakhe ehluneme ethukuthele ngenxa yezwi abelikhulume kuye uNabhothi waseJizreyeli, ngokuba wayeshilo ukuthi angikunika ifa la ubaba. Walala embhedeni, waphendula ubuso, akadlanga lutho. Kepha kwase kufike kuye u-Izebheli umkakhe, wakhuluma kuye wathi, uhlunamele na umoya wakho ukuba ungadli lutho na? Wathi kuye, ngokuba ngakhuluma noNabhothi waseJizreyeli, ngathi kuye, ngiphe isivini sakho ngesiliva, kepha uma uthanda ngiyakukunika esinye isivini esikhundleni saso. Kodwa wathi, angikukunika isivini sami. Wayesethi kuye u-Izebheli umkakhe, manje nguwe ophethe umbuso wakwa-Israyeli na? Vuka udle, inhliziyo yakho ithokoze. Mina ngiyakukunika isivini sikaNabhothi waseJizreyeli. Wayeseloba izincwadi egameni lika-Ahabi, wazinamathisela ngophawu lwakhe, wazithuma izincwadi kumalunga nakwabakhulu ababesemzini wakhe, abakhe kanye noNabhothi. Waloba ezincwadini ukuthi, memezelani ukuzila ukudla, nimbeke uNabhothi emqoka kubantu. Nibheke amadoda amabili. Nibeke amadoda amabili abantu ababi phambi kwakhe, afakaze ngaye ngokuthi uthukile uNkulunkulu nenkosi, bese nimkhiphela ngaphandle, nimkhande ngamatshe afe. Amadoda omuzwa kubo amalunga namakhulu
nabakhulu ababehlala emzini wakubo enza njengokuthumela kaIsabel kuwo nanjengokulotshiwe ezincwadini ayizithume kuwo. Amemezela ukuzila ukudla, ambeka uNabhothi emqoka kubantu. Lawo madoda amabili abantu ababi angena ahlala phambi kwakhe, bafakaza labo bantu ababi ngaye bathi yena uNabhothi uthukile uNkulunkulu nenkosi. Base bemkhiphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe wafa. Base bethumela uIsabel bathi uNabhothi ukhandiwe ngamatshe wafa. Kwathi uIsabel esezwile ukuthi uNabhothi ukhandiwe ngamatshe wafa, uIsabel wathi ku-Ahabi, suka udle isivini sikaNabhothi waseJezreeli enqaba ukukunika sona ngesiliva ngokuba uNabhothi kasekho ufile. Kwathi uAhabi sekuzwile ukuthi uNabhothi ufile, uAhabi wasuka ukuba ehlele isivinini sikaNabhothi waseJezreeli ukusidla. Amen. Ngenkathi abantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe baya eKhenani, bafike bakha khona, kwaze kwafika isikhathi lapha kuba khona inkosi uDavid, kwaba khona inkosi uSolomon, amakhosi amakhulu lawa akwaIsrael, uDavid noSolomon. Kodwa emva kwaSolomon isizwe sakwaIsrael sahlukana kabili. Kwathi izindlu eziwu-10 zaba ngenhlanye, kwase kuthi ezinye ezimbili zaba ngenhlanye. Lezi eziwu-10 zabe zazwa ngokuthi abakwa-Israel. Kwase kuthi lobo bukhosi bezindlu embili kwaziwa ngokuthi uJuda. Kodwa kwahamba uJuda waba namandla, waba isizwe esikhulu kunalesizwe sakwaIsrael. Leyo nto kufanele niyazi ukuthi ngoba uma uya ngaphambili uthole kukhulunywa ngoIsrael, kodwa ekugcineni kweTestament uzosekukhulunywa ngoJuda. uJuda kwakuyisizwe esasakhe izindlu ezimbili. Niyazi ukuthi izindlu zakwaIsrael zaziwu-12, kodwa kwahamba zaseziyahlukana. Kwase kuba khona izindlu eziwu-10 azabuyela ngenhlanye, zaba se-south mangikhumbula kahle. Kwase kuthi ezimbili zaba ngenhlanye, noma ubukhosi obubili baba ngenhlanye, ngithi kwaba kuyi-north noma enyakatho, okwakubizwa kuthiwa kwaJuda. So-ke lo Ahabi wayeyinkosi yakwa-Israel, mangikhumbula kahle wayeyinkosi yesikhombisa, okwayikhuluma le ndaba umshumayeli uButhelezi last week. Wayeyinkosi yesikhombisa emakhosini kusuka kuSolomon. Kodwa engase ngaphansi isizwe sehlukene, sekukhona uJuda noIsrael. Lithi-ke lelizwi uAhabi inkosi wona kuNkulunkulu ngaphezu kwawonke amakhosi ayeke abakhona kwaIsrael kusuka kuSolomon. Maningi-ke amakhosi akwa-Israyeli ayenza izinto eziphambene noNkulunkulu, kodwa kuthiwa lena ekuthiwa uAhabi yona yenza izinto eziphambene kakhulu. Uma ufunda incwadi yamakhosi okuqala isahluko 16 from verse 29, kuthi isono sakhe esikhulu ukuthi aganwe ile ntombazana noma lo mama okuthiwa uJezebel, lapha kuthiwa Isabel kodwa ngesingisi kuthiwa uJezebel.
leli gama lithi uJezebel lejwayelekile. uJezebel wayezalwa abantu ababengamkhonzi uNkulunkulu. uNkulunkulu ekwenqabile ukuthi abantwana bakwaIsrael beganwe ngesinye isizwe ngaphandle kokuthi beganane bodwa, ngoba wayebheke ukuthi uma beganwa ngesinye isizwe, lesi sizwe lesi sizofaka imikhuba yaso kulaba bantwana. uSolomon wakwenza lokho, uNkulunkulu wamlahla. Isono sika Solomon kwaba yileso sokuthi wathatha abafazi bakwezinye izizwe wabafaka, wabenza baba abafazi bakhe, naye wasegcina esekhonza izithombe. No-Ahabi wenze njalo-ke, waganwa ile ntombazana uJezebel. Uma esegane ile ntombazana uJezebel eyayingasiyena umIsraelite, wayese le ntombazana imkhonzisa izithombe. Uma ufunda kuverse 31 ukuthi kwathi lapho kuyinto elula kuye ukuhamba ezonweni zikaJerobhoamu indodana kaNebati, wathatha uJezebel indodakazi kaEthibhali inkosi yamaSidoni abe ngumkakhe, waya wakhonza uBhali. Kusho ukuthi ngenkathi uAhabi esethathele le ntombazana uJezebel, naye wahamba wayokhonza uBhali, wakhuleka kuye, wamisela uBhali i-altar endlini kaBhali abayekhile eSamaria. Ngamanye amazwi uAhabi wayesenendlu kaBhali emzini wakhe, wahamba wenza i-altar kaBhali ngoba eganwe le ntombazana eqhamuka eSidoni. Waqala manje uAhabi wamemeza uAshera. Cishe lo Ashera kwakuyisithixo. Ahabi wanezela waze wacunula uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli kunawo onke amakhosi akwaIsrayeli ayengaphambi kwakhe. So lenkosi lena oqala yaganwa intombazana yesizwe ekwakungamukelekile ukuthi iganwe iso, ngoba sasiyisizwe esasingahambisani nesizwe sakwaIsrayeli, sikhonza izithombe. Uthema esemthathile uJezebel, naye wazikhonza izithombe njengale nkosikazi yakhe. Wakha isithombe sikaBhali, wathi mayithandaza wabiza uAshera. uNkulunkulu wathukuthela kakhulu. Kodwa akugcinanga lapho. Uma sifunda incwadi yabahluli bokuqala, amakhosi okuqala, chapter 21, kuthi uAhabi wabona insimu enhle kaNabothi, wayesecela ukuthi ibe ngeyakhe. Wenqaba uAbothi uthi cha, ngikwazi ukuthi ngikunikele insimu. Le nsimu lena insimu yobaba bethu, yobaba mkhulu, angikwazi ukuthi ngikunikeze yona. Wathukuthela kakhulu Ahabi, wafika ngena endlini walala. Uma eselele kwase kufika unkosikazi wakhe uJezebel ebuza ukuthi yini ekucasulile. Uthi-ke ngithema ngicela kuNabothi ukuthi anginikeze isivini sakhe wenqaba. Ithi-ke le nkosikazi uJezebel, ungakukhathazi lokho. Mina nginamaso ukuthi ngenza ukuthi uyithathe le nsimu kaJezebel, le nsimu kaNabothi.
uJezebel wayese ebhala incwadi eziningi esihambisa komakhelwana bakaNabothi eseshaya isigxivizo senkosi ingazi inkosi wayesethi akuzilwe ngoba uNabothi wenza into embi wayesethathwa uNabothi ebekwa phambi komakhelwana kwase kufunwa abantu ababili ababi okwaziwa ukuthi angazi ukuthi babe kanjani kodwa kwakwazi ukuthi nje uma sekuqhamuke bona bathi into inje izoba njalo lithi ke iBhayibheli kwalandwa abantu ababili bafike bathi uNabothi simthole ethuka uNkulunkulu ethuka nenkosi ngakho ke kufanele ebulawe nangempela uma sekutholakala ukuthi laba bantu bafakaza umthetho ukuthi akufakaza abantu ababili ma into ifakazwa ngabantu ababili ukuthi njalo isiliqiniso so ke laba bantu base bafakaza ukuthi uNabothi bamthole ethuka uNkulunkulu nenkosi uAhabi ngakho ke kufanele ukuthi ebulawe nangempela ke uAbothi omakhelwana bamkhanda ngamatshe wafa uthema esefile ngoba uJezebel wayese eyibhalile incwadi wayifaka ilokhuza isigxivizo senkosi kusho ukuthi leli kwakuyizwi lenkosi ukuthi kufanele kwenzeke kanje wayeseya uJezebel inkosini uAhabi seyomtshela ukuthi hayi ungabe salala ungabe sakhathazeka uAbothi sefile ngakho ke ithatha insimu yakhe nangempela uAhabi wayithatha insimu kaAbothi le ndaba ilikhuni isifundisa izinto eziningi okufanele sisiqaphele isono sokuqala okuthiwa sasisibiso kakhulu ilesi sokuthi uAhabi wagana uJezebel ubaba ilanga wayekwejwayele ukuthi asikhumbuze ukuthi singaganwa abantu bangaphandle singaganwa ngabantu bangaphandle ngoba uma uthatha umuntu ongayili Nazaretha egana lo muntu ufike eqede ubuNazaretha emzini wakho kodwa kukhona ukukhuluma engifisa kuba ngikubeke kini ukuthi namhlanje na abantu bangaphandle bangcono kakhulu kithi kunamaNazaretha ingilosi isiyale kakhulu ukuthi ayikho ingozi engaqeda leli bandla njengokuthi insizwa zalapha ziyoganwa ngamaNazaretha kakhulukazi asebuhleni ngizolikhuluma nje leli qiniso liqonde ayikho into eyingozi kuleli bandla edlula amaNazaretha asebuhleni mhlawumbe nasethembe izinhlangazi kodwa amaNazaretha asebuhleni ayingozi kakhulu ukuthi eliqede leli bandla isiza sokuqala ithi ingilosi nina anazi abakha abantu abazonda leli bandla abedlula abantu basebuhleni
abakho futhi abantu abasabaleli ibandla abedlula abantu basebuhleni. Inzondo yabantu basebuhleni noma yebandla lasebuhleni kuleli bandla ijule kakhulu. Ngakho uma uthatha intombi yasebuhleni uzoyifaka phakathi kwethu izongena lapha ngokuba ize kuwe ingeze kuleli bandla uthi iphendukile. Usuke ufana nomuntu usuke ufana noSamsoni ethatha ubalento mazana uDelilah. Umuntu wasebuhleni nathi uyafana nentombi uDelilah kuSamsoni. Ngaphandle malo umuntu eze ngokukholwa. Kodwa uma eze ngendoda lo muntu lo kufanele niqonde ukuthi uthathe uJezebel wazomfaka phakathi kwethu. Into yokuqala leyo ukuthi laba bantu bayizitha zethu hayi kancane. Okwesibili, laba bantu bayafana nabantu abakhonza uBhali kithi. Lokho kufanele ngikucacise ukuthi abantu basebuhleni kithina bayafana nabantu abakhonza uBhali. Ngoba kunezinto ezimbi kakhulu kuNkulunkulu abazenzayo eziphambene nento esiyona. Njengoba eke washo umkhokheli ekseni, asinayo indawo yezangoma la noma ngayiphi indlela. Kodwa ebuhleni izangoma ziba ngabashumayeli, zibe abakhokheli, zibe abafundisi, zibe abavangeli. Ngamanye amazwi emathempelini kukhulunywa izinda abantu abama begcotshwe kugcotshwa umuntu oyisangoma. And this is a serious thing eyenza ukuthi sikhishwe ebuhleni. Ebuhleni kukhonzwa amadlozi. Thina aswakhonza amadlozi. Leyo nto iyodwa is very serious ekuthenini ubudlelwane bethu bokukholwa phakathi kwabantu basebuhleni nathi iphambene kakhulu kangakanani. Uma ngithi abantu basebuhleni kuthina angisho ukuthi banjalo kodwa kuthina bayafana nabantu abakhonza oBhali. Ebuhleni uNkulunkulu wabo unyazi. Akuyona into abayifihlile lobo ukuthi uNkulunkulu wabo unyazi. Kithina ukukhonza unyazi kuyafana nokukhonza uBhali. Ngoba ngisho ngesikhathi somprofeti, ngesikhathi sika baba ilanga, ngesikhathi sika baba inyanga yezulu, ngesikhathi sika baba uthingo, akaze sithandaze ubaba ilanga, asikaze sithandaze uBhombela, asikaze sithandaze uthingo, besithandaza uNkulunkulu kaShembe. Lokhu kuthandaza okokuqala ithingilosi. Laba abantu bengithi asibathandazi babe vele ezulwini. Bethunywe ezulwini kodwa asikaze sibathandaze. Kodwa namhlanje na ithingilosi angazi lutho mina ngaloNkulunkulu okuthiwa unyazi. Uma kwakukhona umuntu nje obekiwe la eNazaretha ukuthi
uzohola leli bandla ngangothunyelwa kuye. Ngakho ke laba abangabaholi bangabaholi ngendlela ababekwe ngabo abantu, kodwa mina engivela kulabo shemba bangithumile angazi lutho ngabo, akaze ngitshelwe lutho ngabo. Kodwa akulona isono uma ngabe bengabaholi bamabandla, akusho ukuthi uma uba umholi webandla usunesono, uma ibandla uzolitshela uNkulunkulu. Kodwa into esixabene nayo nebandla lasebuhleni ukuthi lithi unyazi uNkulunkulu. Lokho kuthina kuukukhonza uBhali. Ngoba immediately uguqa ubiza unyazi, wenza into engakazi yenziwe kuleli bandla. Ukuthi saba nalo ubaba ilanga kwaku umuntu omkhulu kakhulu wasezulwini, kodwa sikaze simthandaze. Besithandaza uShembe ngoba uShembe umoya oyingcwele. Asikaze sithi sithandaze ilanga, sithandaze inyanga yezulu, sithandaze ilokhuza, sitshela abantu ukuthi ubaba ilanga uNkulunkulu nezinto ezinjalo. Babe kusha abanye abalokhuza, kodwa akaze kube yinto official ukuthi ungakhuluma nje ukuthi kwazi umhlaba wonke ukuthi wena uthandaza ilanga, uthandaza uBombela, uthandaza ubani. Ngisho sigcina ekuthandazeni kwakuthiwa ubaba ngisho ubaba ilanga ngathi egameni lomprofeti nobaba inyanga yezulu wayekhuluma kanjalo. Kodwa immediately uthi unyazi uNkulunkulu kuleli bandla, unyazi uBhali. Ngakho ke uma sekuzofika umuntu ofika ebuhleni esezothandaza unyazi emzini wakho, wena usuthanda lo muntu uthandaza uBhali lapho. Leyo nto kufanele icace. Ngaleyo ndlela ke ngalezi zinto ezintathu, okokuqala laba abantu basenze saba izitha zabo ezinkulu. Okwesibili laba abantu abahambi ngendlela kaJehova. Okwesithathu laba abantu bathatha umuntu ongazange wabekwa na uNkulunkulu bathi uNkulunkulu. So asikwazi ukuthi sizihlanganise naleyo nto. Manje lento ithanda kuba inkinga, and ngifisa ukuthi ngiyibeke namhlanje abantu beyazi, ngoba akhona amaNazaretha alanda intombi ebuhleni. Abanye bafika benentombi zasebuhleni behlukana nazo. Ngingababala ngiyabazi. Kodwa abanye baye behambe beyolanda intombi zasebuhleni. Intombazana ize la hayi ngoba ikhethe uNkulunkulu wala, lo uNkulunkulu wala ungasho ukuthi ngisho mina, kodwa uShembe ofike wasifundisa ngayo uJehova. Bese laba bantu beza la, uma beza lapha, beze lapha ngoba bezele indoda, bengezele ukukholwa. Inkinga ke leyo, ukuza lapha uzele indoda ungazele ukukholwa. Ngoba ekugcineni uma inkosikazi ingekho la, indoda ila, kugcina indoda yehluliwe. Lapha sasinomshumayeli uHadebe. Umshumayeli uHadebe wayekuthanda kabi ukukholwa la, kodwa wangibikela mina ukuthi usehlulekile ukukhishwa unkosikazi wakhe. Manje kwasho ukuthi kufanele ekhethe noma bayihlukana noma uyabekezela okungenani engeze esontweni. Wagcina engeze esontweni, akazange wayebuhleni, wagcina ehleli nje.
ngoba wayengakuthanda ebuhleni ethanda la kodwa manje na unkosikazi wakhe wamphoqa ukuthi akangasonti la wagcinekile sinomhlambululo wayela nemkhumbala lo wayakha amabhishu akha imvunulo ushange wayethanda ukuba la kodwa waphoqwa amakhosikazi akhe ayesebuhleni wagcinekile ukusonta lapha kunomnye umakoti lo makoti lenkosana ayifunanga ukuthi yehlukane nalo makoti kodwa izinto ezazenzeka khona yazi question ingilosi ngoba lo ntombazana angazi noma kuyinkosazana noma yini yayihlala nalenkosana ela kodwa yagcina kuthiwa iyoshada ebuhleni yahamba lenkosana yayoshada nalenkosazana ebuhleni kodwa lo muntu ehlala naye as man and wife kodwa wahamba wayoshada ebuhleni eshada manje njengenkosazana ya questiona kakhulu leyo nto ukuthi iquestiona ingilosi ukuthi what is happening here lo muntu uhamba kanjani eye esigcawini samakhosazana ngoba ubuhleni indawo kaNkuluNkulu noma abantu bengaqhubi ngendlela kaNkuluNkulu kodwa indawo kaNkuluNkulu uhamba kanjani umuntu eyoshada nomuntu okade bonakala ehleli naye bese eyoshadana njengenkosazana washada ke lo muntu nalenkosazana bacishe bamshaya ngazi wasinda kanjani kodwa kusukela ngaleso sikhathi all the time we've got a lot of problems ngalo muntu wesifazana ufika ngapha esonto la mayesesebuhleni uyatholakala usesemakhosazaneni usefaka isikhafu ngoba ngalena ebuhleni awusiyena unkosikazi until uze uyothelwa inyongo so uma esefika ngale buhleli kuze nebuhleni usefaka isikhafu useyinkosazana usehlele emakhosazaneni ufaka isikhafu ngapha uhlele emakhosazaneni unkosikazi lo makoti kumasontwana amnwalwa wabhalela iSMS umkhokheli wathi manje umama uyangibuza ukuthi ngisontelane kumuntu ngishiye uNkulunkulu wabuza umkhokheli ukuthi kanti wena uphethe umama wakho noma uphethe umyeni wakho the very fact ukuthi ukwazi ukubhalela umkhokheli wakhuluma lamazwi anjena is an indication ukuthi lo muntu akekho kithi kodwa uba khona la usonta khona ngeke ngimangale mangelinye ilanga ngibona lo muntu wesilisa ephelelwa ngamandla angazi ukuthi kokugcina phi kodwa lento yakhe ayikho lo muntu wesilisa uyakuthanda kakhulu ukukholwa la kodwa ngeke ngimangale mangelinye ilanga ngibona iphela indaba yakhe lokhu kutshengisa ukuthi njengoba ingilosi yasho ukuthatha intombazana yasebuhleni izo ngena lapha ngoba izofuna indoda ukubhubhisa leli bandla ngoba leli bandla
uthi ke lo muntu wasezulwini uthi lo muntu elapha phakathi kwethu ebethandaza ukuthi sengathi leli bandla lingaphela ngoba vele akekho kithi uze lapha ngoba ezofuna indoda akanakho ukukholwa kwalapha lapha kunamakhosikazi athatha ukukholwa kwethu voluntarily ngaphandle kokuphoqwa njengoba ngisho abantu abangamaKristu bangcono kakhulu kunabantu abangamaNazaretha kuleli bandla ngoba abantu abangamaKristu abananzondo yethu ngisho ngabe kuthiwa uqhamuke ngaphandle ufike thola ukukholwa kodwa abantu abangamaNazaretha they envy of what we are kuyabahlupha ukubona leli bandla ngendlela ezithize engeke ngiyichaze kodwa kuyabahlupha kakhulu njengoba kubahlupha ke into leyo kufanele nibhasope kusukela namhlanje ngifisa ukusho lokhu ukuthi bakhona abantu abathathe amantombazana labo ngiyabaxolela ngoba lento bengakayikhulumi kodwa kusukela namhlanje akakho umuntu oyinkosana kuleli bandla ozohamba eyoganwa noma ngayiphi indlela intombazana yasebuhleni ngoba leyo nto leyo isicreatela iproblem ongakazi uyibone uma ngisho njalo angisho ukuthi ayikho exception all rules have got exceptions uma ngithi exception ngisho ukuthi is not a fast rule yokuthi under no circumstances lapho umuntu noma intombi yasebuhleni engashada nenkosana yala akhona ama exceptional circumstances angakwenza lokho kanjani bakhona abantu basebuhleni abangekho ngaphansi kwasebuhleni this is an exception abahleli ebuhleni ngoba bengazi ukuthi bazokwenza njani bakhona abantu basebuhleni abathi bengabasebuhleni kodwa abanganayo ingqondo yabantu basebuhleni abakhululekile labo bantu sibabona ngezenzo nangokukhuluma bakhona amantombazana la asikhethela ukuza lapha kholwa abhajadiswa engafune indoda nawo nje nansi intombazana kwaSithole intombazana kwaSithole yafika lapha ingaguli inganjani yakhetha nje ukuthi izokholwa lapha engafune indoda izokholwa yakholwa nje ngokwayo yabhajadiswa namanje ikhona nansi ikhona lapha abantu abazali babona abasonti nabo kodwa futhi another thing abazali bayo basemukela noma bengasonti la uyise nje wentombazana kaSithole ukefike lapha na kimi engaguli efike lapha na ngoba abana inkinga bakhona abantu abanjalo kodwa kukhona abantu la abangafuni nakuyizwa sebedikile ngisha abantwana babo ngoba nje besonta la kodwa basonta ngenkani ngoba bakhetha lokho manje na ke kuyingozi enkulu kakhulu ukuthi uyothatha umuntu wasebuhleni uzomfaka la ngoba ethanda wena bese efika eba inkinga la kuleli bandla elibhidliza ngoba lo muntu lona njengoba kade isho lo makoti
lo muntu lona lo makoti akasho ukuthi umyeni wami uthena usontelane la uthi unina kodwa lo muntu uganile kodwa uzothi umama uthi umshiyelana uNkulunkulu uyosonta kumuntu anginankinga ke ukuba umuntu ngoba vele ngumuntu kodwa ngihamba noNkulunkulu lowo moya uqhutshwa umuntu olapha phakathi kwethu lo muntu ngelinye ilanga uzotshela lo myeni wakhe ukuthi akahlabela amadlozi uzotshela umuntu wakhe uzothi lo muntu wakhe ethandaza uNkulunkulu yena ebethandaza unyazi uzothi umuntu wakhe elokhuza lo muntu lona ethi asingayeza ngomeni yena ethi asiyeza ngomeni kuzophambana ngaleyo ndlela ke kufanele kucace ukuthi ekuqaleni sasikubeke ukuthi umuntu ovela kumaNazaretha ukubhajadiswa ku-optional ngamanye amazwi ma usuyinazaretha nje ufika lapho ufaka umNazaretha usuyilunga laleli bandla noma ungayibhajadisa noma ungabhajadisa kodwa manje umuntu noma abe uqhamuke ebuhleni noma uqhamuke ethembe ezinhle ukuze ebe ilunga laleli bandla kufanele ebhajadiswe akakho umuntu ozoshada noma enzeni lapha engabhajadisiwe ngoba uma senza njalo sibutha izitha ezizofuna amadoda kodwa ezingazofuna uNkulunkulu ezingayi part of us ekuqaleni kwakunomthetho ukuthi abantu abazobhajadiswa abantu abaqhamuka kwamanye amabandla kodwa abantu abaqhamuka ebandleni lamaNazaretha bengebhajadiswa kodwa kuyingozi kakhulu lokho ngoba abantu abangekho phakathi kwethu akuwona amaKristu kodwa amaNazaretha ngakho kusukela namhlanje umuntu ukuze simbone ukuthi uyilunga lethu akabhajadiswe noma abe uqhamuka ebuhleni noma abe uqhamuka kuphi okwesibili njengoba ngithi akabhajadiswe nje akakho umuntu ozovele eqhamuka nje nentombazana bese ethi uhlanganisa nayo leyo ntombazana asiyibone noma abe inkosazana noma ngabe iyini asiyibone ibhajadiswa lapha asiyibone iya ku14 asiyibone iya ku25 uma kunesikhathi somgidi asiyibone gidi at least umuntu kuze sithi uyilunga lalapha ekhaya akabe at least lapha nathi for 6 months ngoba ngaphandle kwalokho siyalibulala leli bandla siyaliqeda selithi finish leli bandla lingcwele njengoba lingcwele njena leli bandla alinendaba nokuthi abantu baningi noma baningi into ebalekile ukuthi uNkulunkulu uyathokoza yini ngathi lokho kufanele kucace ukuthi into ebalekile lapha ukuthi uNkulunkulu uyathokoza yini ngathi washo njalo babilanga kwafika umlungu elapha esigcawini wathi Shembe uyajabula ukuthi ulandelwa abantu abaningi kangaka wathi baba ilanga angijabuli ngoba anginalo iqiniso lokuthi laba bantu laba bayaya enezulwini ngoba ezulwini ngeke ngifike ngibonge ngokuningi kwabantu ngobonga ngabantu abangena ezulwini sho njalo babilanga ngoba abantu abangena ezulwini hayi ngokuningi kwabantu njengoba silapha nje njengoba ade ngishumayela njena baningi kabi abantu abangekho lapha kodwa asebelapha kade ngitshelwa umvangeli uNgcobo ukuthi emncwabeni othize kwavele kwasukuma umfundisi kuloko njengoba ade ngishumayela last week washumayela ngale ndaba lapho ukuthi angisho ukuthi ngingumNazaretha ngingumKristu kodwa lento ibikhulunywa yilo mfundisi wakhuluma ngayo nje wathi lokhu kushumayela kwethu
kodwa into yokuqala kufanele sibheke isyllabus ukuthi lento esiyikhulumana ngayo isyllabus ezokwenza yini ukuthi umuntu engene ezulwini ngoba indaba isengene ezulwini ayikho kwenye indawo isengene ezulwini ngisho ngabe uthi ushembe noma bebabili bebathathu uma behlangene ngezwi lakho ngiyoba khona phakathi kwabo kusho ushembe uthi kusho uNkulunkulu ukuthi ababili nabathathu behlangene ngezwi lakho ngiyoba khona phakathi kwabo ngidumise nabo so sitsheliwe ukuthi lapha we are not working ukuthi sithole inombolo yabantu kodwa lapha sizofuna inhliziyo ekholiwe ezongenisa umuntu ezulwini ngokweqiniso and asicompromise when it comes to that ngoba akusiza ukuthi leli bandla libe likhulu kodwa egcineni libe likhulu ngoba siheha abantu ngento engazukubasa ezulwini yonke into esiyenzayo we must be sure ukuthi isisa ezulwini ngoba uma kungenjalo besingeke sikhishwe ebuhleni kwakunabantu abazinkulungwane ngeinkulungwane besibanazo kodwa sakhishwa kuzo wathi ubaba ilanga asimakhele indlu kaJehova bengishayelwe uThemba Mnyandu advocate uThemba Mnyandu Themba Mnyandu ulo owa translator ihlabelelo zikababa ilanga njengamanje na uyayipublisha lezi ihlabelelo uthi ke uThemba Mnyandu ngibone into esimangaliso ngomsombuluko uthi bengihleli nawe sihleli etafuleni uthi kuleli tafula uthi bekunezincwadi eziningi uthi lezi incwadi kuzincwadi zakho uthi ngithe ngibona kwase kuma ubaba ilanga phambi kwakho naphambi kwethu uthi besisobabili naye uthi uThemba ubaba wasefika ethatha incwadi uthi ke ngibone sengathi le ncwadi okukhuluma ngayo khona incwadi esiyenzayo lena a testament lomprofeti uthi ke uThemba ufika wayithatha lencwadi wayibuka wajabula wamoyezela uthi wayesebona le ebhalwa yimi enesithombe sakhe uthi wayese uyayithatha naye uyayibuka uthi wayibuka uthi wayese addressa sobabili esethi thank you very much I am saying this from the bottom of my heart uthi ukhuluma ngesingisi uthi wathi nje thank you very much and I am saying this from the bottom of my heart manje okubalekile kithi is not ukuthi abantu basemhlabeni bathini kodwa okubaleke kithi ukuthi esikwenzile kuyemukeleka nezulwini that is the bottom line esikwenzile kuyamukeleka nezulwini we are not looking at the people ukuthi hey lento abantu bazothi we are not interested in that okhethiwe uNkulunkulu ukuthi lento eyilandele uyokwenza lokho ongakhethiwe must go akusikhathazi lokho kodwa okhethiwe uyozizwa yena ngaphakathi ukuthi no ngikhethiwe ukuthi lento ngiyilandele lento ngiyasezulwini kodwa ongakhethiwe ukuthi lento eyilandele asikwazi ukuthi kube khona indlela yokuletha umuntu ongamenyiwe uNkulunkulu ukuba ebe phakathi kwethu uyazi uthenjwa kanjani lento lokho esikhathini esiphambili ngapha kethi eMpuza ubaba mkhulu wafike wakha umuzi kuthiwa iMpuza Banela mayakhile umuzi kwase kuphenduka abantu beba amaNazaretha bephendukile laba abantu baba amaNazaretha
khona la kwase kuba khona insizwa eziqomana nentombi khona la esontweni yakhuzwa lento kodwa ekugcineni kwaba khona insizwa ekhulelisa inkosazana uma lensizwa ikhulelisile lenkosazana lento yahamba yayobikwa kumprofeti wafika wathi umprofeti bonke labo bafana nalabo bantombazana uyabaxosha baphume lapha empuzi wayesethi nalabo abakhulelisene ngiyakwenqaba ukuthi beshadane le ntombazana yayizalwa abantu abangayiwa amaNazaretha uma kuqhamuka lelizwi likababa mkhulu lokuthi uthi ubaba mkhulu uyenqaba ukuthi beshadane laba abazali bathukuthela bahamba baye enkosini umqedi Mthiyane bafike bamangalela ubaba mkhulu ukuthi uyenqaba ukuthi indodakazi yakhe ishade nalomfana oseyikhulelisile umqedi wayesebhala incwadi eyisakubaba mkhulu umprofeti wathi kune complaint enje uyayivuma ukuthi uyayazi lento ubaba mkhulu wabuyisa incwadi wathi ngiyayazi kusho mina ngithena labo bantu abaphume bonke laba bafana benza umkhuba emndaweni kaNkuluNkulu abaphume futhi laba abakhulelisene bengashadani inkosi umqedi yaphendula yathi lalela lapha Shembe ngakunikeza inxiwa la angunikezanga ilungelo lokuthi ushaye umthetho endaweni yami ngiyabona ukuthi usuzenza inkosi njengami ngakho ke ngizosithatha lesihlalwana sakho ngengisiphonse emzingazi uma ifika lencwadi kubaba mkhulu umprofeti wathukuthela waqhuma wathi uthini inkosi usho kimi kanjalo uthi ke ubaba mkhulu njengoba uthena isihlalo sami uzosponsa emzingazi ususiphonsile bonke laba bantu abenze lezi zinto baphula umthetho kaNkuluNkulu sebomelwa nguwe ezulwini phambi kwaMichael sukela namhlanje wena usuwummeli wabo kodwa awuzukubamela la emhlabeni uzobamela ezulwini phambi kwaMichael usho baba mkhulu ho niyazi kwenzekani baqale bafa ngambili ngosuku kuthi kukhalwa lapha kuyezwakala sekukhala wayemuntu evele ephathwe ikhanda ewe efe ngapha ephathwe ikhanda ewe efe bathi sebefe baba u23 kubonakala ukuthi bayabhubha manje ngempela umqedi wabhala incwadi ebhalela ubaba mkhulu ethi Shembe ngicela ukuthi ukumise lokhu kubulala abantu uthi ubaba mkhulu cha angabamisi angeke ngikumise ngoba laba bantu abenze lento abakafinyeleli bonke ezulwini kuze beyothetha leli icala wena ubamele bathi babesuka 23 babefa nga3 manje ngosuku 3 unumber 49 kwaba induna yenkosi abangayo amaNazaretha kwaba induna yenkosi okwakuyiyona ezonda kakhulu uShembe yaba unumber 49 unumber 50 kwaba yiyona inkosi umqedi kwathi makufa le nkosi wayesethi uShembe sebephelile bonke ke sekuyamaka ukufa ngoba bonke laba abantu abebengeyisa sebesezulwini sebeyothethwa lo number 50 umqedi uyena osiyobamela lapha baya khona yabo ngikhuluma namhlanje na yonke ilokhuza kwaMthiyani ngamaNazaretha ngoba kwenzeka isimangaliso inkosi yalandela yona yayisigcotshwa ubaba mkhulu
kodwa ngiqonda ukuthini ngiqonda ukuthi kwakuyingilosi engakufuni ukungcola under no circumstances as compromise ngento engahambi ngendlela kaNkuluNkulu ngoba sihamba nengilosi. Ingilosi yayiquestiona kakhulu indaba ukuthi umuntu efike ehlale nentombazana iyatholakala leyo ntombazana isiyoshada njengenkosazana. Yathi kwenzeka kanjani lokho ukuthi umuntu efike ehlale nentombazana kubonakala ukuthi uhlala naye bese leyo ntombazana isiyoshada njengenkosazana. Kodwa washada na uma eseshadile na kwaba nezinkinga eziningi le ntombazana namhlanje na ilapha phakathi kwethu isizositshela ukuthi unina uthena isonta kanjani kumuntu ishiye uNkulunkulu ngoba unyazi uNkulunkulu. Manje ke ngikhuluma ngendaba yokuthi umuntu wesifazane wangaphandle uyingozi kangakanani kithi. uJezebel wayengahlangene ngalutho nolukhuza noNkulunkulu lona uJehova kodwa weza lapha ezela inkosi uAhabi inkosi yamthatha kodwa wathi mase khona uAhabi owakhonza iThixo ekhonziswa umfazi wakhe. uAhabi akuzange kwafika kuAhabi ukuthi njengoba uNabothi enqabeni nelukhuza nensimu kufanele ukuthi ngimbulale kodwa kwafika noJezebel. uJezebel owakha isu lokuthi lo uNabothi akabulawe waqamba amanga wabiza abantu wathi uNabothi uthuka uNkulunkulu wathuka nenkosi wayesethatha isigxivizo senkosi esifaka kulezi incwadi ukuthi lento ivela enkosini ngempela kodwa uma ngabe inkosi siyithola ukuthi uNabothi ufile ngalendlela ayizange yamangala nawo ngempela yayithatha lelukhuza lensimu yomuntu obulawe ngento engezange wayenza ngoba wayeholwa yilento lomuntu wesifazane uJezebel. Ithi-ke iBhayibheli uNkulunkulu wathi akakho inkosi eyake yona kwaIsrayeli njengo-Ahabi. uAhabi wenza into embi wasukela isigebengu sentombazana uJezebel. Akakho umuntu ongazi uJezebel ukuthi wayemuntu onjani. Abanye abantu bayabejwala ukuthi njawo uJezebel abazi ukuthi uJezebel kwakumuntu onjani. uJezebel kwakumuntu wesifazane onemikhuba exakile owenzisa indoda noma yini. Ngakho ke ngifisa ukuba ngikucacise lokho ukuthi la kuleli bandla sihamba ngendlela kaNkuluNkulu. Uma sihamba ngendlela kaNkuluNkulu la abantu abalapha kufanele beganane ukuze lobu buNazaretha sikwakhe kube into eyiyo. Njengoba nibona lamantomba lo makoti nje bebekwe ukuba abakhokheli akulona iphutha futhi akuzange kwavela kithi. Kwasho ingilosi bese amantombazana bemakhosazana. Yabashadisa bengamakhosazana yasho ukuthi ngifuna ukuthi ngakhe ubuNazaretha ngabantu ngamantombazana nabafana lento eyakheke kubo. Lento bayilandela ingelutho bese ema-university bebuye ema-university bafice behambe beshaya imbomo bebheke elokhuzeni e-university noma belokhuza benjani benganendaba kwathi noma abazali babo bebaxosha benzane balandela lento njengoba bengabakhokheli kwasho ingilosi bengakashadi ngisho ukushada ukuthi laba ngifuna ukuthi ngakhe ngabo ubuNazaretha obuphilayo.
ubuNazaretha akukwazi kuba ubuNazaretha okuqondile uma kuzokwakhiwa abantu abeze lapha ngoba bebona amadoda. Lobu uMnazaretha kufanele kwakhiwe abantu abashiye lapha abashiye khona beza lapha ngoba bebona uNkulunkulu hayi amadoda. Uma lobu uMnazaretha sizokwakha ngabantu abeze lapha ngoba bebona amadoda kuzophela. Ngoba lemkhuba yabo ayizukusuka kubo. Uma umuntu eze lapha ngoba ebone indoda uzothi mawususendlini yakhe eqale ekhuluma olunye ulimi. Ngoba akazikhethelanga. Ukhethe ngoba ethanda indoda. Uma sizoshadisa abantu abangakaze beze bebhajadiswe, ngizoshadisa umuntu ongayikholwa indaba nokuthi ngumholi. Ngeke mina ngibhajadiswe umuntu. Yabo. Manje na ke leyo nto kufanele ngiyicacise kini ukuthi lobu uMnazaretha obulapha akudlalwa futhi akuncengwe umuntu ngoba akho umuntu ozoncenga umuntu ngokuya ezulwini. Kuphela into esiyenza ukuchazela. Kodwa ukuthi sikuncenge sithi woza ngoba mhlawumbe uzokwandisa inambolo yebandla. No, we are not there. Lento esiyona asingabazi. Sihleli noNkulunkulu, sihleli nengilosi. Leyo nto leyo asingabazi and ngeke senze into ephambana nomthetho kaNkulunkulu. La umthetho kahulumeni uthi umuntu engahlangana nomuntu wesilisa engakaba nayo iminyaka ewu16, and that we have to follow. Akakho umuntu ozocelwa noma ngacelwa ke mangase kwenze ucela kodwa umuntu uba matured for anything say after 16 years. Lapha asinalo ibhenchi lokuthi umuntu intombazane ihambe ebhenchini ihambe lokho yobanjwa izandla abantu abaningi nini. No, akuvumelekile lokho. Lapha kunebhuku lapha othi mangabe ufuna ukucela intombazana ufika ukubhale ngesandla sakho ukuthi ngicela intombazana yakwaSibanibani ukuthi ngakhe nayo umuzi. Bese kufika yona separately ungekho. Ithi ngiyamvuma uSibanibani ukuthi ngakhe naye umuzi. Ungekho kungekho umuntu. And that is a clear thing ukuthi uganana kwayo nawo is voluntarily. Akwenqatshiwe lapha ukuthi ukwazi ukukhuluma nentombazana before uyicele because asiwafuna ama-embarrassment. Vumelana nentombazana ngendlela esemthethweni. Uthi uyicela ube usuvumela hayi kuyeshela kodwa ikhuluma nentombazana ngendlela enivumelane before uyobhala. Uma usubhalile ibhuku lihlala kumphathi bese kubizwa lentombazana nayo izibhalele ukuthi iyavuma ungekho. That is for the purpose of security. Ngoba sekuduma ukuthi ibandla lamaNazaretha liganisa izingane. And kuyiqiniso lokho. Ukuthi kunamantombazana amaningi agana abantu bengafuni. Ngoba engafuni lamantombazana kodwa ephoqwe umuntu ebanjwe isandla enziwe yonke into cha ayikho leyo nto. Lento yokuganana ayibe yinto ehloniphekile. But and more I encourage ukuthi abantu balapha beganwe amantombazana alapha. I mean ningahambe nifuna amantombazana kwezinye indawo ngoba lobu ubuNazaretha kokwakheka ngokuthi uthole intombazana ebivela ikholwa la. Noma ngabe abazali babo bengakholwa kodwa yona ayibe umuntu owaziwa ukuthi ukholwa la. Hayi ukuthi izokholwa lapha ngoba ibone wena. Uma ikholwe lapha ngoba ibone wena ke kodwa asingakwazi thina lokho. Yona ayingene esontweni isonte.
siyibone ukuthi iyimember yesonto sicele la ngamanye amazwi from now onwards akakho umuntu ozocelwa lapha engayiyo imember yaleli bandla laba sebekwenzile abatshele labo asebenabo ukuthi ababhajadiswe before we are involved in anything eyifana nalezo ngoba sizobhekana nalento esesibhekana nayo manje lapho umuntu umakoti sezobuza thini ukuthi uthi unina usontelane la akasho ukuthi uthi umyeni wami uthi unina kodwa lo muntu ugane umuntu esonta naye la kodwa usezositshela ngonina ukuthi unina uthi ngisontelane lapha baningi ngabantu abaye behambe bebuhleni mase benenkinga bese beza lapha njalo mase benenkinga bayakwazi ukuthi mase benenkinga uNkulunkulu la kodwa for reasons and uNkulunkulu akahambi kanjalo lapha asizile ukuzoqeda inkinga kodwa sizokholwa whether uneyinkinga noma awunazo inkinga uma ukholwa thatha ukukholwa ngoba ukukholwa ukholelwa ikusasa lakho ukholelwa into yamanje ukholela ikusasa lakho ukuthi uma ngifa angemukeleke kuNkulunkulu that is the purpose yokukholwa ukukholwa kufani nento yenyanga ukuthi angiye lapha ngoba kuthiwa kuyaphiliswa uma uNkulunkulu ekuphilisa yokuphilisa uma engakuphilisa akuphilisa ngisho njalo mina ngithola ama WhatsApp angama hundreds nama messages abantu besho lokhana manje nabanye bengibuze manje uyakwazi ukuthi ungakwazi ukuthi ungiphilise ngisho cha angikwazi ukuphilisa philisa kuvela kuNkulunkulu angikwazi ukuphilisa futhi angiqambi imanga mangithi angikwazi ukuphilisa ukuphilisa kuvela kuNkulunkulu uma uNkulunkulu ekwenza ukuthi uphile good luck for you uma engakuphilisanga unfortunate for you but ukuphila kwakho nokungaphili kwakho ungakubeki kimi mina kuphela ngikhuluma noNkulunkulu njengoba ngikhuluma noNkulunkulu nje nangisengikhuluma noNkulunkulu ngibala abantu abazi inkulungwane abafika lapha kimi I can't remember you ngeke ngibe nesiguqo sakho sodwa ngoba njengoba ngilokhuza ngivala ucingo ngithi 15 minutes ngibe kungena ucingo lomuntu obika usizi lwakhe ngimphendula 15 minutes kungena ucingo lomuntu obika usizi lwakhe ngimphendula mangithi 15 minutes I'm not exaggerating manje sengiphethwe indlebe angazi noma isidalwa elokho yini ngoba ngizwe kuthiwa uma uhlala ocingweni indlebe igcinisa uku-affect ngiphethwa indlebe manje kodwa ngisola ukuthi mhlawumbe lento ukuthi each and every 15 if not 10 minutes ngithola ucingo lwabantu bengitshela inkinga zabo so angikwazi ukuthi ngikhumbule usizi lwakho ngoba njoba ungitshela nje usizi lwakho abaye babethi uyakhumbula ngikushayela izolo angikwazi ukukhumbula into ngishayela izolo ngisho kusena ngikwazi ukuyikhumbula because uthe uqeda kungishayela kwangena olunye ucingo wathi uqeda kwangena kodwa umuntu ozokwazi ukukhumbula uNkulunkulu ngoba yonke lento osukuyibika usungayibikeli mina usukuyibikela uNkulunkulu ngenkathi mina ngithi inkosi kubusise uNkulunkulu lo okwazi ukuthi enze izinto ehlanganise bonke abantu ngendlela owazi ngayo uyena oyazi ukuthi hamba kanjani not me mina kangazi lutho ngakho ke into engiqonda ukuyisho ukuthi leli bandla akudlalwa la asizile ukuzodlala lapha sithunywe ukuthi sizo recruiter abantu abafuna ukuya ezulwini that's all we are here to recruit abantu abafuna ukuya ezulwini asizile ukuthi sizokwenza ibandla elikhulu nokuthi kube njani no size ukuzofuna abantu abayezulwini and abantu abayezulwini abazi ukuthi lezi zinto ayizokwenzeka kalula ngakho ke kusukela namhlanje I repeat it kusukela namhlanje
abantu abangesilisa I can prefer umuntu ongumKristu kunomuntu osuka lapha na kuleli abanda lamaNazaretha. Angisho ukuthi baningi abantu abangamaNazaretha abafuna ukuzala. Kodwa lo muntu oze ngendoda uyinkinga enkulu kabi. Asibe nesiqiniso sokuthi umuntu oze lapha uze ngoba eze ngokukholwa, hayi ngendoda. Ngoba lento ukuthi sibe nabantu abeza ngendoda sinezinto eziningi abeze esihlukana nga. Thina sinaso nesikhathi sokuthi even nalento yokulobola ayikho la. Kodwa uma sishadana sodwa akakho umuntu ozoyiquestiona leyo nto. Thina owethu umshado uba simple. Ngoba inhloso yethu sifuna ukuthi abantu beshade ngoba uNkulunkulu uthena abantu abashade. And asikwazi ukuthi ukushada sikwenze kube umthwalo. Begcina abantu sebenza izono. Kodwa kunakho konke abantu mabeshada asina indaba yokuba kuyiwe emakhaya kuyohlatshwa inkomo kuyofakwa iphandla nayo yonke into. Wonke umshado uphelela la esontweni. Ngiyajabula ukuthi baningi amantombazana ashadayo ngabona sengamakhosikazi namakhosazana ashadayo. Anginomphathi seceliwe. Angini mphathi nawe usuyahamba. Usho njalo thini? Ya. Nawe nyomphathi ibambile nje wayibamba ufika into insizwa segole enhle kabi. Ngiyibizile ngathi ngifuna ukubona lento lensizwa lenekhethi umphathi wami ngoba umphathi ngimthanda kabi. Ngaba nazo izonywana nje kodwa azisho lutho. Kodwa iqiniso ukuthi ukugcinile umuntombi bakho ubugcine bukhosazana ufundisile ukuthi inkosazana ekuphakameni banjani. So hamba somshadisi umphathi ngoba umshado omkhulu kabi. I can tell you. Umkhokheli ningithandazise is working so hard. Kuze kube sehlungu inhliziyo yami. Lokho eqale ngolwesine ehlenyuka ngumshado u14 yini akakaze ezelale nje. Anomlele manje. Yabo. Kodwa uzama ngayo yonke into ukuthi into yenzayo ibe perfect. Ibe perfect. So ngenxa yokuthi abantu basibukela phansi yonke into siyenza ibe enhle nomshado wethu bamuhle kube nekhekhe nayo yonke into nje banhle. Ngoba sifuna ukuthi abantu bejabule bebone ukuthi lento lena iyasezulwini ezulwini kuhle. Ngakho asifuni into engcolile sifuna isidwaba sikho lo. Namabheshu akekho lo. Sinasikhatha sama seyidwaba namabheshu. Angasithuka umuntu esho lokhu nalokhu kodwa nje isidwaba asisifuni ngoba singcolile. Siyasingcolisa. Amakhosikazi amsafaka idwaba imoto yami yayiphuma isingcolile siyo yonke into. Umuntu mangabe kade efaka isidwaba emgidini akasakwazi ukwenza uvele ubone sekungcole phansi nje endlini. Ubonga ukuthi lento lena yakhelwa nje nezindlu ezisindwayo. Ayakhelwanga izindlu ezifana nalezi zindlu zethu. And ingilosi yasho ukuthi yonke into kufanele beclean ezulwini kuhle. Ngisho ukuthi ke abantwana basekuphakameni I'm serious about this ukuthi no more. Niyangithi ngithini makhosana? No more. Uma ngabe unaye sheshunjele manje nje. Ngoba after that ngeke ngisamemukela. Ngaphandle mawuzomsontisa lapha esonto engamazi ke ezebhajadise bosumkhetha. Kodwa nje masimazi nje ukuthi uzele wena no. Akufuneki lokho ngoba leli bandla leli lifuna abantu abazokholwa hayi abazofuna amadoda. Asibafunile oDelila no Jezebel la. This is not the church for Jezebel, it's not the church for Delila.
abathunywa abantu bakuthi bezobhidliza leli bandla lingcwele lisho njalo ingilosi yathi uma leli bandla lento ayisuki kimi yathi ingilosi uma leli bandla nizolakha ngeintombi zasekuhleni ononazi ukuthi uNkulunkulu uzosuka phakathi kwenu ngoba lezi intombi lezi azizokufika ziyipractice into yala zizopractice into yale uNkulunkulu bese esuka phakathi kwenu leli bandla asilakhe ngeintombi zala nazi ingane ziyakhula in 2 years izobe zizintombi uma ungayithola intombi lapha uze kimzonje kodwa uyithola intombi ngoba ingane isencane kodwa izokhula bakhona abanye abazoba amakhosazana beqhamuka kodwa into esiyagainst yona ukuthi umuntu eze lapha ngoba esekhonjwe indoda ezofuna indoda kodwa engayili ilunga laleli bandla ziningi intombi lapha ezinye ziyakhula ezinye seyikhulile nani ezinye zikwamanye amathempeli noyifuna khona noma ingakabaningi kakhulu kodwa nje indaba ukuthi niyofuna intombi ebuhleni no not here ngoba nentombi ayikho intombi yala engasuka iyogana insizwa yasebuhleni uma intombi yalapha iyogana insizwa yasebuhleni leyo ntombazana ayisakholiwe so uma lezi intombi zingeke ziyogana insizwa yasebuhleni why ukuthi insizwa zalapha ziyogana zintombi zasebuhleni ngoba nisilethela upoison nje isidlisa upoison sibhekile nje so lokhu angibandlululi anginjani it is something esithunywe ukuthi sikhulume hayi ukuthi ngiyabandlulula ngisho sikhuluma njengoba injalo ukuthi abantu basebuhleni abasithandi abantu basebuhleni asiphili impilo efanayo nabo and into yokuqala enkulu kunakho konke indaba yezangoma indaba yokubiza umuntu esingamazi nokuthi ubeke ubani kuthiwa uNkulunkulu ngoba lento yokuthi unyaza uNkulunkulu isazoba ihlazo nje ngoba mhlambe ngoFebruary kobe sekuthiwa akayena ngisho umholi bese kuqala ke manje nabantu babesihleka bethi hawu kanje uhamba kanjani and I can tell you ukuthi yonke lento lena icala lizobalahla abantu basebuhleni phela ngiyimantshi ngiyayazi yonke into ngakho ke bantwana basekuphakameni be strong usho njalo uShembe wathi ukukholwa kwethu kulobu umNazaretha kuyidwala elibusheleleze libehlula abaningi wena uyathanda kusilandela uma ngabe ubona ukuthi you don't fit here go but we are not going to move from what we are we are not kodwa nje inhlanhla esinawo bonke abantu abaphuma lapha abantu vele ababheda esuke singazi sizobaxosha kanjani bonke I can tell you bonke abantu abaphuma lapha abantu nje bese singathi ngoba sinikeziwe amandla okubaxosha sazi kodwa bona babheda bonke abafit here kubo bonke abantu abaphumela kubo bonke and I'm not lying kubo bonke abantu abaphumela lokhu ngaqala leli bandla bakhona munye umuntu engamkhalelayo uHadebe kuphela the rest I'm not touched bonke laba abanye bebevele bebone ukuthi sengibekezele nje phela ngoba kuthiwa ngalokhozi kodwa uHadebe ngangimthanda futhi ekholiwe lokho abanye of course usicelo noma naye wenza izinto ezibhedayo kodwa ke usicelo wayeumuntu ngithi ngoba akasekho lapho into engawumuntu mhlawumbe uHadebe nosicelo kuphela usicelo kwenza isimangaliso nje wavela wahamba wasuka la ebandleni lamaNazaretha wakhonza ebandleni lamaNdiya angazi ukuthi kwakwenze njani lokho ngoba yena akakho ngisho ebuhleni akakho ngisho ethembeza inhlwa waya nje ebandleni lamaNdiya ngazi ukuthi lo moya webandla lamaNdiya wawungene kanjani kuyo but otherwise akho umuntu ophuma lapha enginamsebenzi naye
bakhona nje abanye babentshela ukuthi hayi manje siyethemba izinto ngasho ngenhliziyo ngathi good riddance. Ngoba lapha sifuna abantu abazokholwa. Sifuna abantu and ingilosi yasitshela yathi la ningayihluphi ngokukhipha abantu. Uma umuntu ebheda ushembu nendlela yakhe yokumkhipha. Manje ningayihluphi ngokukhipha abantu. Umuntu noma ebheda uba nendlela yakhe yokumkhipha. Yabona omunye wavela wasuka nje wahlanya nje washaya umuntu wesifazane esontweni. And is gone. uNkulunkulu unendlela yakhe nje umkhipha umuntu singanakile. Omunye wavele nje weza wazovalelisa. Uthi esuka manje wayeseqhamuka sefuna ukuthi manje uyabuya. Hayibo. Umuntu bengivele ngifisa ukuthi ehambe. Ekhishwa uNkulunkulu ngoba yaqala ingilosi yathi hey lo muntu lona uyingozi. Anonikela ukuthi uNkulunkulu enivikele kuye. Jesu kwayeveleza yena ezothi hayi manje nangihlukunyezwe abashumayeli sengiyahamba. Athi hayi goodbye. Ngiyazi mina ukuthi uxoshwe ezulwini. Ngisho ukuthi ke la uma ubona nje ukuthi awufithi uyeke ngoba lento lena kaNkulunkulu sifuna ukuthi uma usuka lapha uye ezulwini. And we are following the syllabus. Uma ushembe wabulala abantu abawu50 ebabulalela nje ukuthi ngokuqonywa bese esontweni bafa. Ngokuvuna umuntu oqonywe esesontweni wakhulela inkosazana kwabhubhumuza. Inkosi yakwamthethwa angexoliswa ngayinkosi yakwamthethwa engaze ningibophe. Enye imfana waye enza imkhuba lapha ethempelini wathi mayesefa hey isimo sakhe sabanzima. So ukuqonya ungakuthathi ke ukuthi into encane njengamanje uyenze nje kuleli bandla. Kokufaka esihogweni. Ungacabanga ukuthi uyofaka esihogweni, uyofaka esihogweni uqonywa nje. So leli bandla yibani ngcwele ngoba uJehova uNkulunkulu onimemile ungcwele. Asigcine izimiso zakhe. Inkosi buselokho enozwini. Hlabelela mshumelo umvangelo ungcobo. Inkosi busokuphama ebani.